Learn Work Develop mu rwego rwo gutangiza gahunda ya SARAF Support Safe Rides in Africa igamije gufasha abatwara amagare muri Afurika kuyatwara mu mutekano usesuye ushingiye ku bumenyi bw'igare, kurinda ubuziranenge bwaryo, imyitwarire y'utwaye igare mu muhanda n'ubworoherane n'abandi bawukoresha. Yateguriye abakunzi bayo promosiyo ijyanye n'iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani ijyanye n'ubukangurambaga bwiswe Twara iryawe bwite. Muri gahunda ya SARAF muhishiwe ibi bikurikira: kugura igare ryiza rya siporo ku giciro gito cyane utabona ahandi, gusuzuma ubuziranenge bw'igare ryawe ku mafaranga 500 gusa, kugufasha kubona pièce nziza na accessoires zituma utwara igare utekanye kandi uberewe cyane. Iyi gahunda irareba bifuza amagare y'abana n'abakuru, ikazatangira kuri 13 Ukuboza 2021 ikageza kuri 12 Mutarama 2022. Wari uzi ko iryo gare ryawe wamanitse uzi ko ryapfuye burundu warituzanira ugasubira iwawe uri nyonga? Wari uzi ko igare ryawe rikenera entretien nk'uko imodoka, moto n'indege biyikorerwa? Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788 44 21 49 kwa Hajat Bikes Shop Nyabugogo, cyangwa 0788 49 38 93 Ruwadi i Rwamagana. Mutugane tubafashe mutangirane 2022 ibyishimo bishingiye ku gutwara igare ryawe ryiza kandi rya make.